kepada Allah. Kibat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi dia sembahyang lakai kepada Allah. Ya Allah, suami lun atau isteri lun, anak lun bujur qurrata a'yun. Ketenangan jiwa lun. Tengah nak baca katanya kagak gap tengah malam tanya ulama main tidur tengah malam. Dah ni tiga dengan memang tu gabak. Main tidur dengan bapak. Punya nak ke doanya anu kan baca anu tak boleh baca tiga kata betul. Tapi punya nak anu baca bertanya berapa lah rumah tangga di dolumi ke doanya di kampung pintu. Ya. Baca bukan Tuhan, lagi hubungan semua di kita